To je svaki put težak dan, kada Ljubica Miličević i njena najstarija kćerka Mladenka odu na groblje u Frankfurtu. Tu leži njen suprug Nikola, ubijen 1980. Dve žene tvrde da ga je ubila jugoslovenska tajna služba. Ubistvo do danas nije rasvetljeno. Ne želim im smrt, želim samo pravdu, da budu kažnjeni. Sahrana 1980. Ljubica Miličević je ostala sa 5 dece. U zapadnoj Nemačkoj je tada živelo mnogo gastarbajtera iz Jugoslovenske Republike Hrvatske. Neki su bili angažovani u političkoj borbi na strani desničarskih hrvatskih nacionalista protiv socijalističke države Jugoslavije. Disidenti, neprijatelji Jugoslavije, tražili su nezavisnost Hrvatske. Tvrde da je Jugoslavija u zapadnu Nemačku slala ubice koje su ciljano uklanjale te disidente. Ljubica Miličević kaže da je njen suprug bio žrtva takvih ubica. Smatra se da je tadašnja UDBA ubila najmanje 22 Hrvata u egzilu. Samo za jedno od tih ubistava se i sudilo. 2008. su u Bavarskom sudu prvi put pomenuta imena naručilaca ubistava. Kriminalistički ured Bavarske je pokrenuo istragu protiv bivših šefova jugoslovenskih tajnih službi iz Hrvatske, a izdati su i nalozi za hapšenje. Jedan nalog za hapšenje odnosi se na Josipa Perkovića. On je nekada u tajnoj službi bio nadležan za praćenje hrvatske emigracije u zapadnoj Nemačkoj. Hrvatska ga nikada nije izručila. Dve žene su sigurne da je taj čovjek jedan od odgovornih za ubistvo njihovog supruga i oca. One žele da nemačko pravosuđe izvrši pritisak i otkrije. Ko je tačno bio kriv? Koje osobe su u tome učestvovale kao Perković i njegovi sledbenici? Da se to konačno ustanovi. Toliko toga se krije u Hrvatskoj. Na leto bi Hrvatska trebalo da stupi u Evropsku uniju. Porodica se nada da će počinioci tada biti uhapšeni. I to sa nalogom Evropske unije. Jer oni se kreću slobodno po Hrvatskoj. Centar Zagreba. Ovde živi nekadašnji bos tajne službe Perković. I javno istupa. Od 9. prosinca 2011. godine. Svedok je na suđenju za sasvim drugi zločin, mučenja koja su vršili hrvatski vojnici u ratu 90. godina. Josip Perković, svedok, neoptuženi. Mesecima tražimo od njega intervju, ali on to odbija. Za hrvatskog novinara Željka Peratovića je jasno zašto prošlost komunističke tajne službe u Hrvatskoj do danas nije pravno tematizovana. Hvala vam. Političke volje nema zbog toga, zato što je Josip Perković sudjelovao u stvaranju HDZ-a. Nacionalisti su bili na vlasti kada se Hrvatska odcepila od Jugoslavije. Ovde, u nekadašnjoj komunističkoj centrali tajne službe, agenti su ostali na svojim mestima i potpomogli hrvatski rat za nezavisnost 90. godina. Diskretno su promenili stranu. Ostali su u tajnoj službi i jednostavno radili dalje. Prešli su iz komunizma u službu nezavisne Hrvatske, koju je priznao Zapad. I sa sobom poneli i nasilne metode. Novinar Peratović se u Zagrebu sreo sa čovekom koji to može da posvedoči. Dobroslav Gračanin je bio oficir JNA kada je počeo rat u Hrvatskoj. 1992. godine je zatvoren, kasnije je saslušavan i maltretiran. Usledile su godine trauma. 1992. godine, tačno ovdje gore na levoj strani, na prvom katu, druga vrata desno. Tu me je Perković i njegov pomoćnik Ivanković, prvi put su mi polomili 8 rebara. Ponovo Josip Perković i njegovi ljudi iz tajne službe. Tada Gračanin nije znao koga to saslušava. Kada je pušten na slobodu, odselio se u Evropsku uniju. Od pre 10 godina živi u Holandiji. Ali prilikom prošlogodišnje posete Zagrebu na jednoj fotografiji je prepoznao svog mučitelja iz ratnih dana. Pa ostali su isti ljudi, samo su promenili
odeću, ništa drugo, to su isti ljudi. To je najzgodnije. Pripadnici tajne službe 70. i 80. godina su isti ljudi koji su ga u nacionalističkom ratu 90. godina zlostavljali. Stari kadrovi nikada nisu položili račune za to. U Hrvatskoj nema pravosuđa, nema prava, to je korupcija. I po svim kriterijima, po mom osobnom mišljenju, Hrvatska je još daleko od EU. Ipak, Hrvatska treba da pristupi Evropskoj uniji 1. jula. Ljubica Miličević, njena kćerka i njihov advokat u Frankfurtu se nadaju da će se u rasvetljavanju zločina nešto pokrenuti, 33 godine posle ubistva. Hrvatska će morati da se pridržava pravila, pa možda i da izruči tražene bosove tajnih službi. Nadam se da će nemačko pravosuđe omogućiti da gospodin Perković, za koga pretpostavljamo da je glavni krivac u ovom slučaju, bude pozvan na odgovornost. Hrvatska će tek morati da ispita brutalnu prošlost svojih tajnih službi.